Okay bafethu, ngiyathemba ukuthi sonke sisuka ku-TikTok sesizobuka ivideo ephelele, kodwa ngesizathu sokuthi la ku-YouTube kukhona nabanye abade bengazi, sengizosa ngiyiqama phansi ngoba lento ngifuna ukuyichaza nizwe futhi ngiyichazisise kahle. So bafethu, ngiyacela ukuthi mawusafika umusha kwi-page lami la YouTube, ngiyacela nje ukuthi ulike le video, usubscribe. Ngicathi nje uyasubscribe lapho phansi, kuthinta ukusubscribe uphinde ulike. Ngwama ulike usubscribe nami uyangigqugquzela ukuthi ngenza amanye amavideo, yikhona nizoyithola le information engifuna ukuthi nizwe kahle. So bafethu, ngiyacela ukuthi nje before nje siqala ivideo, ngiyacela bafethu, ngiyazi ukuthi uyanqena kodwa nje uthinta ulike bese uyasubscribe. Usubscribe, uthinta i-notification button. Mawuthinta i-notification button usukwenzelani? Mawuthinta yona usukwenzela ukuthi mase ngifake enye ivideo uyibone kube lula. So bafethu, ngiyacela ni-subscribe ni-like bese niyakhomenta nisho uvo lweni. So bafethu, njengoba ngishilo ukuthi ngiyacela ukuthi nje before nje wenze okuningi, ngicela nje ungitholele ihlamvu, niyabo li-natural, ihlamvu leli engilikhe kwimvelo. Nani angeke ningitshene ukuthi le emhlabeni khona umuntu othi ihlambana. So ihlamvu akukhethekelekile, nali ihlamvu. Emva kwalokho uzobe usungitholele imali ewu-50 rand, niyabo imali yase South Africa le, it is rands, 50 rands, yabo. So emva kwalokho usutholile 50 rand, ngathi ngicela nje isigubhu se-drink. Abanye mangibuza ukuthi isigubhu se-drink mhlambe i-brandy akukhathalelekile, it's Fanta, it's Coke, it doesn't matter bafethu, akukhathalelekile lokho, akusebenzi. Isigubhu nje se-drink, because khona abanye thothi like phuza mhlambe like lama drink lawa Pepsi lawa ngazi uthatha sengaphansi. So akukhathalekile bafethu, angifuni ukuthi kube khona aba-excludekayo. So isigubhu uyasithola, then into engizocela ukuthi ungenzele yona, ngiyacela bandla ukuthi ulikhiphe iphepha. Njengoba ubona nami ngilikhipile. Senzelani na? Senzele ukuthi abantu abadala beyibone imali futhi beyigade, noma imali yakhe ifike endaweni emhlophe ekhanyayo, kungabi nenkinga. Emva kwaloko bafethu, u-50 rand wakho wenzani? Uyawuthatha u-50 rand, ngicela lento nilalelisise kahle. Ngiyacela futhi bafethu nisubscribe, ni-like, ni-comment uvo lweni. Uyawuthatha u-50 rand, uyahamba uya esitolo, uyawushintsha, ucela u-20 rand bewenze u-2 rand, yabo. Labo 2 rand nalo 30 rand ususele, because u-50 minus 20 luwenza uponto kuzosala 30 of course. Then u-30 rand usuyawuthatha no-2 rand uyabathatha. Emva kwaloko bafethu, yabo, into ozobe usuyenza uyawuthatha ohlweza la esigubhini, ungisikela nje imbobo, yabo, ngombese uyavula la, ubefaka bonke o-2 rand. Emva kwaloko ungitholela usawoti omahehle, thina sithi omahehle-ke ngesizulu, mhlawumbe abanye bayasho ukuthi rough salt, yabo, hayi fine salt, rough salt. Emva kwaloko ihlamvu sengishilo, then bafethu usubafakile lo 2 rand, uthatha lo 30 rand losalela kule mali le. U-30 rand wenze njani-ke? Wonke umuntu unayo wallet, u-30 rand ufaka kwi-wallet, yabo. So u-30 rand mawufaka kwi-wallet, emva kwaloko usungitholela indwangu emhlophe. Lalela ukuthi indwangu emhlophe into enjani. Indwangu bafethu, come on, cathi indwangu siyazi sonke, because abanye mangibuza ukuthi indwangu, na bafethu, indwangu like mhlawumbe ungathola because i-shirt le gqoka ngane zesikole indwangu leyo. Kanti yini indwangu? Indwangu akumele ukuthi sekuze kube indwangu le yasesontweni le endlalwayo mekufika ibishop, cha bafethu, indwangu nje normal, yabo, uyindlala ngaphansi kombhede. Then into osuyenza-ke uyabeka isigubhu ngizothini, indwangu iba ngaphansi, isigubhu siba ngaphezulu, siyalala isigubhu. Ngazi kuthiwa horizontal, ngicathoza horizontal noma vertical, kodwa-ke nini nazi isigisi, mina ngisazi isigisi, mina ngumuntu omnyama, kodwa-ke siyalala-ke. Uma horizontal ku-horizontal, kodwa angazi, okay, senoze nengihle ukuthi maths angikho good kuyona. Kodwa bafethu, emva kwaloko ngiyacela ukuthi bafethu nibe ni-like, ni-comment, ni-subscribe. Emva kwaloko bafethu usukubeka ngaphansi kombhede, imali lo ibeka wallet nayo, u-wallet ubeka eduze kwesigubhu. Qikelela ukuthi u-wallet ubeka eduze kwesigubhu. Ihlamvu leli ulenzani? Ngiyathemba ukuthi beniyibuza ukuthi leli ihlamvu lenzani. Ihlamvu bafethu, nali ihlamvu, yabo, leli ihlamvu leli
Angithandi ukuthi ngimemeze mengikhuluma ngalo because into esecret, into ebucayi. Leli hlamvu li representa imvelo. Angithi njengoba sifaka u2 rand senzelani u2 rand siyazi ukuthi mhlambe mesiyophosa emfuleni siphosele inkosazane thina ke sikholelwa kakhulu kwizinto zesiZulu. Into siyazi u2 rand uthi into ekhanyisayo sabafaka ngoba bayakhanyisa. Ihlamvu lisiza lento esiyenzayo ukuthi iphefumule, ngoba khumbulani nenifunde kakhulu ukuthi ngaphandle kwezihlahla noma ngeke ngithi nje ngaphandle kwento nje eyihlamvu noma isihlahla ngeke sikwazi ukuphefumula. Lento isebenza ukuthi akukhanye kodwa siphile nathi ekamereni. Kahle lento nje obuzolala ungahlushwa imoya emibi. Kodwa leyo ngisazoyichaza kahle kulenye ivideo yami engisazoyenza. Bafethu ngiyacela ni like and subscribe because men subscribe and like nami ngipha umfutho. Emva kwaloko ke bafethu usuyangilindela nje 15 days, yabo. Then uyawulinda 15 days wakho ayikho ihamba, but ngiyangicela ukuthi mawukuthi khona umuntu olala naye, might be your friend, it might be family, umuntu wakho onithandana naye, ngiyacela ukuthi uzame ukuthi ungamtsheni just lo 15 days, ungamtsheni, yabo, just kube secret, yabo, ungamtsheni. And mongamtsheni kusiza ekutheni ilento ingaphazanyiswa, because nani mase sumtshena yabo lonto le akusenzeki. So ungamtsheni nje ube normal njengoba ukade normal, ube normal. So bafethu ngiyacela ni subscribe ni like, nikhumbule ukuthi meninga subscribe ninga like nami like ilokhu njani ayikho indlela onga notifyeka ngayo ukuthi ngiposte enye video. So bafethu ngiyacela ni like and subscribe. Amanye ama video ngisazowadedela, ama comment ngizowafunda, abantu ngibaluleke ukuthi ngiwaphendula kahle kahle, ngiwaphendula ukuthi okay ulo utheni ngimsize. So onga understand ngiyacela comment bafethu ni like and subscribe. Ngiyabonga.